पार्षद एम्फम पाउ खरा अपडेट तौजरी था अमगी मनुंगदा राहुल गांधी ने लेरिबा गवर्नमेंट बांग्लो थादोकनाबा नोटिस पिरखरे लिसिंग अनि मरी दगी दिल्ली की तुगलक लैंड बांग्लो ऑक्युपाई तौदुना लाक्लबा राहुल गांधी दा मफम मदु था अमगी मनुंगदा थादोकनाबा नोटिस पिरखरे वाफम मसी लोक सभा की हाउसिंग पैनल अमना भागपो एमपी की मेंबरशिप दगी डिस्क्वालिफिकेशन तौखरबा मदो नमिनी की मतुंग पीरखिबा नोटिस नि निंगसिंगबि याय राहुल गांधी गुजरात की कोर्ट अमना डिफेमेशन केस अमग मरी लेथना भागपो एमपी की फमदगी डिस्क्वालिफाइड तौबद नतना भागपो सही अनि जेल थमनाबगी ऑर्डर थोरखरबने हिरम असिग मरी लेथना राहुल गांधी की टीम अमना फोंदोरकपदा हाउजिक फाबगी ओना बांग्लो थादुकना चतनाबगी नोटिस मखोइना फंगबा लेट्रे हाउजिक थोकलिबा वातोगसिगी मतुंगिना राहुल गांधी ने गुजरात की कोर्ट की जजमेंट अदुगी मेउक्ता फाइल अम अपील तौरगनी मंगोंदा अपील फाइल तौनदब नमित कुंथ्रानी की मतम लेरिबने ओइरगलिबा थौदोकसिंग असि बीजेपी की खुजल थवाक नाक्ता ओइगनी अना कांग्रेस वर्कर्स इन फोंदोरगली मसिगी मरमदी बीजेपी न लेंगाक असिदगी लेबागस्ते की ऑपोजिशन कांगबुबो मुतत पामली अना कांग्रेस की एमपी सु ओइबा नेशनल स्पोक्सपर्सन डॉक्टर नासिर होसेन फोंदोरगली मांग मखातन हाई सेंटर द लेंगाक पारी बीजेपी ना मखल मखा क्यागी टेक्टिक्स सिनादुना ऑपोजिशन कांगबु की काउंसिल नामथना बहोनरी लेंगागसना कांग्रेस पार्टी की ख्वाइदगी मरु ओइफलुसिंगबा अम ओरिबा राहुल गांधी बो पार्लियामेंट की अरानब पांबई सिनादुना लांथोरखरे मसे मकोइगी अनौब थौं अमनते आइन महागना एनडीटीवी का उनबा अमदा फोंदोरखले राहुल गांधी ने लेरिबा तुगलकलैंड बांग्लो असि बीजेपी की लेंगाना एविक्शन तौगनी हारिबा सिमरम सादे जेड प्लस सेक्युरिटी की म्यूई लेरिबा मफम अमद लेंगाना सबसाना असो एंगाम थोक्तनबा लेबा यानदबगी खुदोंग चाबसें पीदुना लागिबनी आइबा वाफमसु फोंदोखे मखोइना खंगदबदी राहुल गांधी हौजिक स्पेशल प्रोडक्ट अमु ओइना लेरिबरी माकी फंगलिबा एकोमोडेशन असि लौथोक्तंगि माक ओइना मंगोंदा हानना खंगनबा अमदी मतम पीगदबने डॉक्टर होइसन मखा तारादुना फोंदोरकपदा मफम अतु थादोकनाबगिदमक अहिबा सेरोल ओइना इरकबा नटगना इरक्तबा हाबसी तोगाना थमलग राहुल गांधी ना लौरकपा वरी पदुगी मतुंगिना मखोइना थबक चथगदबने हाइके करेनी सान बॉर्डर द जुंतागी लामिस ने अटैक चथदुना लालौबा याउना मिजम कया असोगपन नहनग्रे करेनी अमदी खातंगबा सान स्टेट द अरेस्टन फोर्स नमनबा लामिसिंगी मदकता अटैक चथखरबा मतुंग द मफम अदुदा लेबा मिसम यामसिंगी मदकता पाक्तकना नंगमै कापसिंदुना अमदी यूं कया मई थादुना चाउना अमंगा ताथवनख्रे आना रेजिडेंट फोर्स की मेकेदगी फोंदोरख्रे एंटीरिज्म करेनी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन टीम की होम अफेयर्स मिनिस्टर खुने रियना फोंदोरखबगी मतुंगिना हौकिबा मार्च की तरेट अमदी कुनगमरी अनि की मरकता करेनी आर्मी की करेनी मिलिटरी इंफॉर्मेशन सेंटर यूनिट का अकुबा पाव फाउदोक फजिन तौरबा मतुंगदा मफम अदुदा चंगचिलकपा म्यांमार लामी सिंगी मदकता अकनबा एम्बुस थदुना म्यांमार आर्मी सामगी मदकता हातपा ngamgibani हारिबा करेनी सान स्टेट असि करेनी आर्मी करेनी नेशनलिस्ट डिफेंस फोर्स पाइखुन टाउनशिप पीपल डिफेंस फोर्स अमदी सान स्टेट रिवोल्यूशनरी यूथ की गोरिल्लास नंबफुंग फाना ऑपरेट तौदुना लरिबा मफमने मफम अदुदा चंगचिलकपा म्यांमार अलामी सिंह लालहौलो असिगना गोरिल्ला टेक्निक अमदी स्टाफर सिंह सिनदुना जुंतागी लामी कया हाटकी हाइना खुने रेन म्यांमार नाउ द फोंदोरख्रे असिगंबा तौदो असि थोरखरबा मतुंगदा म्यांमार की मिलिटरी बटालियन सिंह काहेना असोकपा नंगखिबा अमदी मेजिमिना थोकिबा अदुगी लमन सिंहबो ओइना करेनी अमदी सान स्टेट की पेखोन अमसुंग पिनाउलोंग टाउनशिप दा मखोइन मिसम याम सिंगी मदकता अकन बेटेक चथदुना मार्च बुद्धिस्ट लंबोइबा याउन मिसम कुनगनी थोइ हाटखे म्यांमार लामी डिफेंस मिनिस्ट्री दगी मार्च की तांग कुनगनी थोइ द थादोरकबा वरोल मधाई था असि तरा अमसुंग तरागनी थोइ खक्तदा पेखोन अमदी पिल्लाउंग द थोकनाखिबा लानफम अमदा जुंता लामी की एक्टिंग बटालियन कमांडर याउना लामी मारफुगा तरेट हाटकी हाना फोंदोरकिबा लैख्रे नमिदासे की नोंग मतुंग कोनबदा दाउता मागी खुंगंग अमो ओरिबा डेमोसो द जुंता की लानमी कुन अमगसो रेजिडेंट फोर्स सिंह हाटकी आइना एंटी रिजम करेनी स्टेट की होम अफेयर्स मिनिस्टर खुने रेना मखातना फोंदोरख्रे पॉलिटिकल आउटफिट की चीफ थादोकनाबा दक्षिण पाकिस्तान दा बुर्गा सिटपी नुपी सिंह प्रोटेस्ट तौग्रे हौकिबा जनवरी दा पाकिस्तानी पॉलिटिकल आउटफिट हाफदो तहरीक एसडीटी की चीफ मौलाना हिदियातुर रहमान फाखिबा मदो हाउसिंग फाबुदा गोदार दा इंगसिकपगी फिबम लेरखि तौहिगमसुंग टाउन अतुदा चनहलंबा सेक्शन 144 लौथोकिबदकी मौलाना बोफाबगी मयुक्ता अमुखना प्रोटेस्टिंग चथरखि हौकिबा नमाइजिन मिटा बुर्गा सेटपी नुपी सिंह डेमोन्स्ट्रेशन अमा पांगथोक्तना मौलाना
Hidia Tatuknanaba authorities in the Taksin K, Sahi Amahina, Lebak Pumbanam Yang Narakiba, Garagi Kongsang Aduda. Masi Zainab Gawin P as na Maru Ebatang Laudun Halagli. Zainab Gimatungina ISDT Gi Sefadu, Maram Amatalaitana, Zelda Tamdibani, Seaford Aduga, Naknava, Mulavan, Area Town that Don Pause da Zainab Naike. Maduri ISDT Gi Lusing Badu, Wadargi, Miam the Sadargliba, Injustice ki mahugta wangang ki pakita magsarak pibane. Security ki wafam na maram oitan aikoi ki ngami sing samudra da thok pai hanre ngami sing ki marakta imong sing no bagi sara sunasa da bayaw na re. Tawi ko masum maulana yediya na lusing don podes kaya sa tarak padagi. Authorities na ngami sing da relief kara de piki. Zani na makata na fongdo ki bada maulana na godhar ki miyam da thawna half ki. Policy asigi mi ambo authorities na miyang amata sangbita na lagli. City asibo sakwat anan bani haidana plan ama puthok pa leina city asigi miyoi singbudi authorities ina thausabi tri bani haina jaini na phongdoki ISDT gi member ama oriba Zarbur Bolox Kobi atopanopi amasu maroibo organizer singi manungda amani mananupi sing ko Pradesh Kongseta mangjin thana sarugya ki Don pause da wangang bada mangna godagi citizen singi ising electricity education amasung health kumba Tangai fadama sing asige khudong chaba phanganriba asi yamna nungnang ningai ni khwaidagi oina mi paningai oribadi development di lona yada bomongda trolling tawdano nga apumba tumna phadokpa asini hanam hangna makata khe Sacramento County de leiba Gurudwara amad nangmai kafada miyo ani sokre Hawkiba nangmai sin mita US gi Gurudwara amad thokiba nangmai kapagi tawdok amada miyo ani asoka panangkre ana media reports in police ki warol paladuna haire Brazil ki night club ta nangmai kafada miyoi ahum sire Brazil gi pau Sao Paulo state leiba South Carlos city gi night club amada thokiba nangmai kapagi tawdok amada miyoi am sikre amasung atai anina asoka panangkre nangmai sin mita police na fangdokiba warol paladuna tawdok adugi matangda agency na hairibadi nangmai kapagi tawdok adu yukan na ngawbagi damak night club adudagi tan thokiba nawa amana nangmai ama faraga halaklaga mafam adu da leiripa singda nangmai kapkiba galoina na thokibane Nufa adu na may kafa adu da kudakta miyoy ani segi amasong atay ani na sokpadagi hospitalized tawki masagi say kuntraga taluk surapa SLN adu area adu da deputy tariba police officer ani na kapada segi ana local police commissioner Gilberto Aquino na fongdoki Marata pafifam lakhanana pa afil tawwa leirabasu hauthi sinu Yemen da military operation south hokre Yemen gi hauthi militia na lepa kadugi government na control tawriba tongan ba Areas in the Makogi military operation yana kansin kipaga luitana matam kuiraglava conflict adu yana lusilalle ana government official amana fongdokre Logan government official aduna namaisin nimita agency na fongdokibada autis na Marka al Olia district thangnaba Beda province ka samna livasing gilam amada laiva government gi Sabwa defense forces ta attack tharaki Handak da UN watim to the face deal ama purakna na khona kiba laina conflict adu antharapa gi mami amadudri hautis number wina thau marang kaina fangba Sabwa amasong Mari province singi strategic target singda miyeng thamtuna hauki bopung ni fugani fan chuna leptana attack tawbada gi matam kuiraklava conflict adu henalo sil halibani ana government officials na pongdoki officials na haiki madudi hautis na thau marang kaina fangba province sing aduda Lieutenant military operations in Chathariva aduna Yemen amasung masigi resourcing bo makoy da yari pa makai control tawbo pahami haiba si ulle pungkaya sumna lantheng naraba matung da government sourcing na Sabwa da hauthi sing asol adu mai fakan kite tawi amasung lan adu da nakal animak da siba amadi sokpa kaya yauke Yemen gete mafam sing da hauthi sing na marib ki mayok military operations sauna Chathanaba sem saba haukre province asi gas resourcing amasung oil refinery amalay ba maram oiduna strategic importance lay ana lawnay government port sing na marib ki Harib district pasin na bahawthis na akan balan so na dunalaki Amaramda hawthi rebel sing na su area do control taw na akan bakhongjang lanjan changsil akli hana official amana fangdoki hawki bathang chana mita hawthi sina leba ka duki khanong chup thangba province tais sa tharki ba drone attack amada Yemen gi defense minister amasung atai government official sing samna da hingauki Anakti Yemeni government control taw mafam sing amadi military sai sing da hawthi sina attack ya sa thaduna UN na lusing duna sa tharki ba lamdam atu tamara ta phibam lakhana na bagi diplomatic thawang sing da sauna sogan ki Judicial reform lep na taksin ki ba Israel gi defense minister Galan
Prime Minister Netanyahu na mafam lauthokre wathuk araba judicial reform gi thawang lepnanaba government da taksin khiba Israel gi Defense Minister Yoav Gallant Prime Minister Benjamin Netanyahu na mafam lauthokre hiram masing mari leina Netanyahu gi office na nawaisin mit ki atheng bada thokiba aten ba statement amada maram amada pidana mahna Gallant bo mafam lauthok na da warep lawre haina fan ki Kongtang adu Prime Minister gi coalition na maru oiva reform bill sing namdar pass tawna ba honarakpani habagi ingkit namhani haina lawnare bill sing adu sayul asigi atheng basarukta parliament da vote lawnara ba yai Prime Minister na mafam lauthokraba matungda Gallant na madu ki response oina tuida mada haiki madudi Israel gi security asi matam pumbada mahaki ponsi gi mission ama oiduna laki makata nasu mahaki ponsi gi mission ama oiduna laigane Gallant bo mafam lauthokli adu Israeli national security Minister Itamar Ben Gavin taramna okre Minister asi reform singi thawrang adu bathawai yauna sogat ba coalition gi minister ne opposition leader amasong Senators Yes Artit Party ki chairman Yair Lapidna Netanyahu ba Gallant mafam lauthok ba gidamak criticize tawke amadi Israel gi judicial systems da ahong ba chawna la kanna ba khongjel thuna khongthang sing lokhat pa ba si Israel gi security bi ba threat amani hana warning tawke Hauki batang sa media television da sandoki ba space amada Gallant government da opposition parties in dialogue cha thana ba masong national past offer ki holiday matung reconvene tawtriba forward balsing adu pass tawna ba hona riba du yaithok na ba taksin ke magnetan yahugi right cabinet da Supreme Court ki mapanggal son thana ba khaibung tahana ba puthor ki pathorang adu ba leb tana ba government da taksin ki han ba minister ni Netanyahu gi Likud party ki senate minister am oiba Gallant hai ki madudi judicial reform sauna semtok na bla kholagli pathorang aduna Israeli society amasung military da mathong maram khangda ba phibam amala khanduna National Security da threat amapiri Gallant gi matung da Likud ki atai lawmaker ani amadi minister amana wathok arba plan adu bol leptana ba manaba maungda government da taksin ke plan aduna Israel sinthungna faction da protest athan ke maduna Israeli military marakta pen da behangat han bagaloidana combat pilot sing intelligence officers sing amasung cyber experts sing jauna elite unit sing reserve sing lesing kyana hauki basayul khara as the often later sing iduna karigumba parliament reform sing adu pass over tarabadi makoi duty ki damakta report tawroi aina law thoke Prime Minister Netanyahu na judicial reform plan adu ki matangda hairibadi Supreme Court ki kahenba activist ki mataw adu laksinana pagona bada khongthang adu yamna mathau tai haibasini Imam Khan na mahak na dragana aikoi vo hadan gadawri minister Mak Imran bo na dragana aikoi bo hadan ki kada patang kagamada mahana Pakistani politics popura kre hadutna angapa phongdok pa amada Pakistan ki interim minister Rana Sanawala na tanthora Prime Minister Imran Khan lengak pariba Prime Minister PMLN gi yekna bani aikre anagi Prime Minister Nawaz Sharif ka yamna naknaba Pakistan Muslim League Nawaz PMLN gi Senate leader adugi wafam sing atuna political circles da maru hoina Imran Khan gi Pakistan Tehreek-e-Insaf da mipaina ba pokhan gre Punjab ki Wazirabad ta au ki basahi ki November da rally amada mangonda sa tharaki ba gun attack amana hingau ki ba matong Imran Khan ama ko hatna da bo hona raki ba adubo Rana Sanawal anani haida maming banke Masa ki sahi humbutra sura ba Imran Khan hatna da ba ki tawang atu da makoi yawi hana FIR ki damak se amada Prime Minister Shehbaz Sharif amasung ISI officer amagi maming singsu panke private TV channel singda ngarang namai sin bita interview amada minister Sanawala na haiki Imran Khan atagana aikoi bo halan gadawri hauzik mahakna lebak asigi politics bo aniya sigi barakta sukna ki amakak PTI natagana PMLN lehawna da bagi tangkak amada pusilakre PML gi hingba habadumak kudong tiningai da laire amasung mahakna mukna ba amalois na ba mahakti maki mayukta aikwen angam basang da sangsin batari Imran Khan politics bo iyeng thina bada on thokre Hauji Imran Khan aikoi gi yekna bani amasung mahakbo yekna badu oina loina gani ana Pakistani interior minister aduna law thoke adu interior minister Salah Olagi statement aduna kana yaning da bafang doktuna PDI lusing ba amasung hadagi foreign information minister Fawad Chowdhury na haike masi PML and coalition government gi Imran Khan da atamna hatna ba kihan ba mani sanawatla get na da government amasalai dibra Supreme Court da Sharif Singh na lusing ba PMLN bo civilian mafia amani hani yamna chumna law thokrabani amasum haki statement aduna madugi khudam ne masi Imran Khan gi ponsi da phone ki hanba amu oiba maram na masi bo
खंगजिनबिनब सुप्रीम कोर्ट पीटीआई ना अपील तौखे रूलिंग पार्टी अमना पाकिस्तान की मियाम की लुसिंगबा अमबो हातनब फोंग लाउथोप असि हौगिब मतमदा कैदोंगैदा उखिद्री अन पीटीआई ना हाइके रूसिया की हिंगबदा केहलकलबदी यूएस थुगाइतुना मांग तागननब रूसिया की खुलाइसिंग लई पुतिन एलाई प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की एलाई अमना मॉस्को की न्यूक्लियर की शक्तिबो हंथना खली अन वाशिंगटन बो मराल सीतुना करिगंबा रूसिया हिंगबदा केहलकलबदी यूनाइटेड स्टेट्स यावना येंगनबा खुदिमक थुगाइतुना मांग तागनबा खुलाइसिंग अदु रूसिया की लई हाइना वार्निंग तौग्रे रूसिया की सिक्योरिटी काउंसिल की सौम सेलफो सेक्रेटरी निकोलाई पेरुसेव की फोंदोरक्लिबा मत्सिंग अदु मॉस्कोना थोगंदप पामी हारिबा मालेमगी ख्वाइदगी चावबा न्यूक्लियर पावर अनिगी मरक्ता न्यूक्लियर की अंगम तानबा अमगी किनिंगाई ओइबा सक्तम अदु पुगतबदा सीनियर ऑफिसर रूसियन ऑफिसर अमदगी ख्वाइदगी नौबा अदुने मखोय मसागी प्रोपेगेंडाना लांगदा थोदुन लेरबा अमेरिका की पॉलिटिशियन सिंगना रूसिया के हाकदेंगनबा लानम तोलकप मतमदा यूनाइटेड स्टेट्स ना खुदकता मांगजौना मिसाइल अटैक अमा सथबा ngमगनी मदुगी मथों रूसिया ना मखतना पाकोम पीबा ngमलोय आयना थाजदन लैरे मसिम येंग तेनबा अपंगबगी मतौनी अमसुंग यामना खुदोंग थिनिंगाइनी हाइना रोजिस्किया गेजेट पाउचेदा ngasi निकोलाई पेट्रोसेव ना हाइके रूसिया वखल फातै अमसुंग मसिकी मिलिटरी की अहिनबा खुदोंग चाबा लै हाइदुना सु कनागुंबा अमददा किहंदे अदबा करिगुंबा लेबाक असगी हिंगबदा किहनबगी थौदोक अमा थौलकपा तारबदी यूनाइटेड स्टेट्स अदु यावना येगनबा अमा हेक्तबा थुगाइदुना मांग ताखननबगी अखनबा मातमगी कुराइसिंग लै हाइना मांगना हाइके रूसिया स्पेशल मिलिटरी ऑपरेशन नि आना हौखिबा सही की फेब्रुवारी दा यूक्रेन दा ड्रॉप ब्लेसिंग क्या थाजनखिबा अदुगी मरमसिंग की मरुंगदगी अमदी यूएस न लुसिंगबा नेटो डिफेंस अलायंस का केपका यासनरखिबा अदुदगी थोलकदबा सिक्योरिटी की अकीबा अमा थिंगनबनी आना रूसियान हाइके मदुगी मतुंगदगी मॉस्को ना वेस्ट पो रूसिया की मयुक्ता न्यूक्लियर की किहनबसिंग चतै अन मराल सेकी अमसोंग रूसियन स्टेट की हिंगबा आइबदमु खुदोंथिबा तहानबगी साथीबा फिबम सिन न्यूक्लियर खुलाइसिंग सिननबा रूसियाना थौरांग तौदुन लैरे हाना फोंदोखे थांसुन मिट प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ना केपकिदमक नेटो ना मिलिटरी सगोटबा पीबा अमसोंग वेस्ट का मुक्नबा अमा हेंगतहनबा अमगी मतंगदा यूएस ना लुसिंगबा मिलिटरी अलायंस अदुदा वार्निंग अमा थादुना यूक्रेन अमसोंग रूसिया अनिमक ngमखै ताइनरिबा मॉस्को की नकनबा खोंगबु लेबाक बेलारसता टेक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल रूसिया थमलगनी लाउथोके नोंगसुक लेबाक्सना फनथीना nganglabasु नत्रगना यानिंगथबा फोंदोगलबसु रूसिया युमलोनबा बेलारसता टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन सिंग थमननबा प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन लाउथोकिबा थौरांगसिंगदा अहोंबा लैरोय हाना ngasi निंगथौगबा नबिदा क्रेमलिन हाइख्रे यूरोपियन यूनियन अमसोंग नेटोगा थंगनबा बेलारसता हारिबा मखलगी खुलाइसिंग अदु थमननबगी मतंगदा पुतिनना साउल लोइबा नमित्ता लाउथोकिबा दु वेस्टना कंडेम तौखे अमसोंग मॉस्को की मदक्ता अनुबा सैंक्शन तमननबा वाकया nganखे खोंथांग अदुगी मतंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मिफम अमा फमननबा मखोयदे डिमांड तौरी आने यूक्रेन हाइखे अदुबासिगुम मखोयगी मवोंगसिंग असना रूसिया की थवांगसिंग अदुबो साफु पीबा ngमलोय अन कैमरिनदा वांगांगलोय डामिट्री पेस्कोव ना हाइखे थांगसुन मिट टेलीवाइज इंटरव्यू अमदा वांगांगबदा प्रेसिडेंट पुतिन ना न्यूक्लियर नन प्रोलिफरेशन की मतंगदा अखोयगी इंटरनेशनल एग्रीमेंट सिंग थुगाइबा तौदना मॉस्को ना टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन सिंग थमगनी हाइके यूनाइटेड स्टेट्स ना मसी डिकेट क्यादगी तौरगली मखोयगी एलाई सिंग की टेरिटोरीदा मखोयना मखोयगी टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन सिंग मतम क्यागी ममांगदगी थमग्रे आना पुतिन मखा ताखे नखला मरोमदना अफबा खुलाई याउदना यूक्रेन ना ऑफेंसिव चथबा ngमलोय जेलेंस्की हाउसिंग चथरिबा रूसिया यूक्रेन अनिकी लानफमदा यूक्रेन लानमी सिंग अफबा खुलाई खुदमोइना अफबा टैंक आर्टिलरी अमदी हाई मास रॉकेट लॉन्चर सिंग याउदना महाकी लानमी सिंग फ्रंट लाइन बैटल सिंग दा थारोय हाना जेलेंस्की ना जापानीज न्यूज़पेपर अमदा फोंदोरखरे जेलेंस्की ना यमयूरी सेनबोलगा अखनना पांगथोकबा इंटरव्यू अमदा हाइकी हाउजिक ईस्टर्न यूक्रेन दा सथरिबा लानकी लालोल असी अफबा पीबम ओइद्रे मरमदुना महाकी मपांग ओरिबा लेबाक सिंगदगी अफबा खुलाई सिंग अमदी नवै मरु क्या थारकपा ngairi हाना फोंदोखे यमयूरी ना मखातन हाउजिक चथरिबा लान फमसिंगदा यूक्रेन की काउंटर ऑफेंसिव की मतंगदा हंगलकपा वहंग अमगी पाखोमदा जेलेंस्की ना हाइके हाउजिक फाबगी ओना फ्रंटलाइन की बैटल सिंगदा मागी लानमी थाबगी वफम लेते फ्रंटलाइन द टैंक आर्टिलरी अमदी लॉन्ग रेंज रॉकेट सिंग याउदना मागी थौना फरबा लानमी सिंग मागना थाबा ngamde मागना मखातन इंटरव्यू ओरिबा योमेरिदा हाई करिगुंबा थाना पॉलिटिकल विट लेबा तारबदी नागसो अखोई की मतंग पांगना द प्लान बी अमा थिबिगदबने अखोई हाउजिक लानफम मयाइदा लेरिबनी मतम सांगना ngai ngamdre हाइबो वफम थमगे
Sayul khara ki mamang da Ukraine na Russia force ngi mayokta spring offensive ki lanjang chatharaga ni ana lauthokiba leigrabani tanja asigi Ukraine ki commander Alexander Sarsky na phongdorapda makhona lauthokiba wafam adugi matungi na makhoi ki sathagada offensive ki action adu matam kharda mangai silakle Housing ori people masida analyst khara na phongdorapda Ukraine ki lanmi sing Russian counterparts ngi matata counter offensive sathana wakhalon adu khaktamak lairi Makoy na pambasi Russia ki commander sing amadi makoy ki latmi sing loina na front line da thingna na bahona bane makoy ki hakting na lan thingna na bagi mohta Bakhmut ki eastern city ki saruk amada Ukraine ki latmi sing punsin to na laina bagi pantam thamle oidak le pibam asda Ukraine ki president Zelensky hena thamoi peksin bagi mahung da lagli mahana yamna toina thamba section wafam asi nongsuk long ki mahagi mapang oiriba laibak sin athu umatam da afaba makal ki khosukulai sing tharak tabadi lana se matam sangna sathagi kani amadi Ukraine ki latmi singi phibam hena sokhilakani haibasine sahi amu helaklaba lanpam asda Zelensky na hanbu oina handak pongdor liba wafam di nongsuk long ki lebaki khuzu khulai sing yaudna Ukraine ki latmi sina counter offensive sathabang ngamloi haibasine nakala maromdana North Korea na misal ani amasu sangeng tawkhre US na lan ki jaha sing thajan khre United States amasung South Korea ki drill hangalakpa yaning da bafongdok paman bamongda North Korea na short range ballistic missile ani kaukhraba phung kharagi matung ningthauka numitat nuclear power US aircraft carrier ama masung masagi battle group na South Korea ki lan gi jaha single loina lan aurai ba hawkre saliba tha asida tare suba missile sanging aduna region asida ongkhana bayangalle haibo ulle North Korea ki khulai sin sanging tawwa masung US South Korea ki military sing pun lan aurai minaba anibak laitum unnabagi maungda kan khalakle USS Nimitz amasung masigi strike group guided missile cruiser amasung destroyer ama yauna thongbaga mapa chanaba North Korea na short range ballistic missile sing adu sanging tawkibo aramba yai US ki guided missile cruiser amasung destroyer ani adu air defense exercise amasung Jeju Island manak samudra South Korea ki warship sing kapuna chathaba atoi drill sing da sinakiba khulai sing ne Zhang Dong yang ko South Korean Navy spokesperson aman haiki drinking adugi pandam de joint operation capability singi mathau hapa amasung karigumba North Korea ki nuclear amasung missile tracing angle labadi laijaba sakti pumba sinaduna North Korea bungak senadaba US ki wasak thabak na utpane Nimitz strike group wadu South Korean mainland gi Busan itangkomda leba popon mita thonglaba yai haina thajanari South Korea ki joint chief of staff na haiki ayupung 8 minini fuga 8 dagi nipan phawba ki manungda North Korea ki misal ani North Korea ki konung Pyongyang ki khathangba saruk inland area amadagi kapki amasung kilometer samudra mile sani kunga mapan rom lapna pairaba matung samudra da takhe Japan ki explosive economic zone ki wangba ta ki ba misal sing adu irregular oiva trajectory ni ama da pai ki amasung jamlabada kilometer yankai mile kuntrang ma thoi wangba mafum yogi ane Japan ki military na phangdoke South Korea ki misal defense da hena fajana landana ba nimna paiba yana ba futhokwa Russia ki Iskander mobile ballistic system ki maung lauraga saba manba North Korea ki solid fuel misal magi masak takpada Japan na mamangda asingba wahi sinaki US MGM-140 Army Tactical Missile System manba atopa short range system su North Korea dalai Japan ki chief cabinet secretary Hirokozu Masuno na haiki North Korea na atai missile sing kaptuna na tagana lising ari taraga taret ki September matung ahanba nuclear sanging power tawduna lebaka sigi kulai sanging tawwa hangalak yai North Korea ki khwadiki noba sanging sing asi lamdam asigi sakti da sathina akiba amma pokhan bani an samudra Pokhan bani hana South Korea amasung Japan ki military singna yaning da bafong doki missile sing adu makata na analysis tawna da bamakoina United States ka thabak tawminari hana su makoina phongdoki United States amasung South Korea na haukiba sahi kya asigi manungda makoi ki khwadiki sawba exercising mamang sawl loisan ki exercising adu da computer simulation sing amasung live field exercising animak yauki adubo United States amasung South Korea na North Korea ki tracing hangalakpa tingna na bamakhoi ki sakdi unna na field training makata na sathari September thada South Korea ka joint drill sing pangthokna na bagidama USS Ronald Reagan amasung masigi battle group thongkiba matamda su North Korea na short range missile ama kapkhe North Korea na lebaga sin nuclear sakti sienba lebaga mo oina sakhang na ba amasung lebaga sigi matakta thamliba
ꯑꯊꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯇ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯈꯥꯡ 13ꯗ ꯕꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯔꯨꯏꯖ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ 10 ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯟꯇꯔꯀꯟꯇꯤꯅꯦꯟꯇꯦꯜ ꯕꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯎꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯅꯕ ꯁꯣꯔꯠ ꯔꯦꯟꯖ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯈꯤ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯀꯟꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ꯫ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕꯗꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭राꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯁꯕꯁꯀ꯭राꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯦꯟड ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ꯫